Tradicionalna medicina koristi tisućama godina ljekovite gljive za tretman različitih bolesti, uključujući rak. Sposobnost određenih komponenti iz gljiva da moduliraju čovjekov imunitet, snižavaju krvni tlak i koncentraciju masnoća u krvi, smanjuju upale, koče rast određenih tumora i aktivnosti mikroba, sve više dobija na važnosti i upotrebljivosti. Koje gljive se preporučuju za određenu bolest, kako djeluju na organizam, te kako do njih doći, pogledajte u sljedećem prilogu. Gljive su neobičan, raznovrstan i nedovoljno proučen svijet i spadaju u najrasprostranjenije žive organizme na zemlji. Procjene vodećih svjetskih mikologa su u tako širokom rasponu da se kreću od 900.000 do 9 milijuna i 900.000, s tim da većina nekako se slaže oko vjerojatnog broja od oko 1,5 milijuna vrsta. Od toga je manje od 10% uopće opisano i identificirano do sada. Tako da ne znamo točno ni koliko ima jestivih i koliko ljekovitih vrsta. Jestivost i ljekovitost u određenom broju slučajeva su udružene u istoj vrsti gljive, međutim, s druge strane ima nejestivih gljiva, pogotovo ove tvrde i višegodišnje koje mi zovemo gubama, u kojima ima vrlo ljekoviti sastojak, a nisu jestive. S druge strane, čak i neke otrovne i vrlo otrovne gljive imaju neki ljekoviti sastojak, recimo najotrovnija i najopasnija od svih zelena pupavka, u kojoj ima 16 dosad poznatih otrova, ima i neke antitumorske spojeve. Gljive kao posebno carstvo života imaju jedinstvenu biološku strukturu. Poseban stanični zid čuva strukturu žive stanice gljive u kojemu se nalaze polisaharidi, beta-glukani, složeni šećeri sa izuzetnim biološkim svojstvima. Podižu imunitet, koče tumorski rast, imaju antivirusnu aktivnost i sl. Međutim, u gljivama, ovisno o vrstama, postoje različiti drugi jedinstveni spojevi koji recimo reguliraju razine šećera, koji u pojedinim vrstama gljiva ima čak i takvih koji pomažu obnavljanju i funkcioniranju živčanih stanica. Ljekoviti ekstrakti iz gljiva pomažu u liječenju brojnih teških bolesti, ali služe i kao prevencija. Na prvom mjestu bih spomenuo ono što je u špici znanstvenih istraživanja i primjene ljekovitih gljiva, a to je prije svega gljive koje imaju snažne antitumorske komponente, koje sprečavaju diobu tumorskih stanica, znači koče rast malignih tumora. Tu su najbrojnija istraživanja koja su utvrdila izuzetnu efikasnost na taj način da te tvari iz gljiva izrazito, a neškodljivo, jačaju sve glavne grupe obrambenih stanica koje onda svaka svojim mehanizmima ubrzano uništavaju tumorske stanice. S druge strane, time se u velikoj mjeri podiže efikasnost tradicionalnih metoda, standardne terapije tumora, od kirurških zahvata, kemoterapije, zračenja, hormonoterapije, reguliraju krvni tlak. Znači, ako je povišen, snižavaju ga, ako je snižen, povišavaju ga do normalnih fizioloških razina na potpuno neškodljivi prirodni način. Neke druge tvari iz određenih vrsta gljiva, recimo iz gljive šitake, ali i iz dobro poznatog našeg, recimo, šampinjona, Agaricus bisporus, reguliraju razinu masnoća u organizmu, a povišeni tlak i povišena razina masnoća kolesterola, triglicerida, fosfolipida su glavni rizični faktori oboljevanja srca i krvnih žila, uključujući i najteže oblike kao što su srčani infarkt i moždani udar. Reguliraju razinu šećera u krvi, znači ako je povišena mogu smanjivati. Recimo, jedna gljiva koja kod nas raste nije nažalost previše česta. Kod nas se zove zec gljiva, Grifola frondosa, ima vrlo značajna svojstva, zatim još neke samonikle gljive koje međutim su u vrlo kratkom dijelu sezone prisutne, recimo psatirela hidrofila, vodenasta panjevčica. U nekim vrstama gljiva postoje tvari koje su vrlo jaki
a neškodljivi poticatelji da organizam ubrzano luči jednu tvar koja se zove faktor rasta živaca. Znanstveni krugovi koji su tu dublje istraživali u toj oblasti smatraju da se tu krije veliki potencijal za efikasnu borbu protiv i nekih najtežih neurodegenerativnih bolesti kao što su Parkinsonova, Alzheimerova, multipla skleroza i druge. Ljudi koji koriste ljekovite ekstrakte gljiva žive duže, imaju bolju kvalitetu života i rjeđe umiru. Tome u prilog idu i rezultati istraživanja. Analize iskustava sa 105 slučajeva karcinoma dojke i 51 slučaj raka debelog i završnog crijeva. To su ljudi u uznapredovaloj fazi, recidivnoj, znači da se bolest pojavila ponovo, ili metastatskoj, koji su u razdoblju između 2004. i do polovice 2007. godine pili velike doze ekstrakata iz gljiva, prosječno 40 do 80 dana. Nakon tog razdoblja 2/3 u jednoj i u drugoj grupi je bilo živo. Od živih oko 80% je bilo u neizmijenjenom ili poboljšanom stanju. Naši prvi rezultati rađeni su naravno na modelima in vitro na kulturama stanica, i to jasno normalnih i tumorskih, karcinomi, sarkomi, melanomi. Uočeno je da pripravci definirani pripravci gljiva jako koče diobu tumorskih stanica. Čim veća doza, veće kočenje. Međutim, ono što je interesantno, da normalne stanice se ponašaju drugačije. Velika doza je čak stimulirala rast normalnih stanica u kulturi. I drugo, ono što je zanimljivo, a to je učinak na modelima životinja, miševa, u kojima rastu predsakljeni tumori, karcinomi, sarkomi, melanomi. I ovdje je prikaz ti miševi u kojima je tumor rasao, ako su samo primali ekstrakte glijeva, da znatno duže žive od onih koji nisu primali u terapiju. Kada je u pitanju mikoterapija, uključivanje preparata ekstrakata iz gljiva kao dodatak postojećoj metodi liječenja najtežih bolesti, kao na primjer rak, potrebne su velike količine gljiva jer je efikasne tvari u njima u vrlo malim postocima. Za potrebnu dozu koja može značiti bitni doprinos u borbi organizma sa, recimo, malignom bolešću, potrebno je ekstrahirati veliku količinu gljiva, nekoliko desetaka kilograma, recimo za jednu jednodnevnu dozu, tako da te gljive nije moguće koristiti neposredno u terapiji u njihovom neposrednom obliku. Ekstrakti gljiva su učinkoviti ne samo protiv tumora, odnosno u borbi organizma s tumorom, jer ponovno napominjem, lijek je lijek, a organizam je organizam. Ono ko pobjeđuje bolest, to je organizam. A mi mu samo pomažemo sa lijekovima. Bilo to konvencionalna terapija, ako sad tumor su to neki citostatici, ili je to nešto iz majke prirode, kao što je ovaj čas ekstrakt gljiva ili nešto slično. 2/3 korisnika osjeća se snažnije, ima bolji apetit i san već kod 10. ili 15. dana upotrebe preparata. 2 do 3 mjeseca je uobičajeno trajanje terapije, nakon kojeg se već na snimkama magnetske rezonancije, PET-CT, CT mogu vidjeti razlike u smislu usporavanja tumorskog rasta, zaustavljanja tumorskog rasta, smanjivanja tumorske mase. Imamo slučajeva potpunog povlačenja tumora za neko vrijeme, čak i za trajno. Potrebno je i korisno širiti svijest kod građana da je veća upotreba gljiva u prehrani, šampinjona, bukova, čevrganja potrebna i korisna, jer poboljšava imunitet, probavu, sve glavne podsisteme ljudskog organizma, uzrokuje stanje općeg dobra, a služi i kao izvrsna prevencija raznih bolesti.